Абдыкерим Муратов, Гаргарчы, әңгіме. Бердердің балдары екі қызы, екі оğlu апасының жылдығын бергенден ертесілі атасымен дастархан үстінде кеп башташты. Ата, балдардың парызы екен, апа өзінің орнына апа болып отырған біреу болса, екі бақыр, бір тұқыр дегендей. Чоң ұлы былтыреле өзінше орозгар қылып айылдың бір башына тоқ қанадай тамсалып кеткені өзіл кесіл кеп баштады. Ошын терімінен қыздардың чоңы апасының жаназасына бір келген, еме жылдығына бір келген алыс чаққа түшкен айсалқын көзіне жашын мөлтіретіп ешікке атып шықты. Кечі қызы әлі көп нәсені аңдайлы кенжесі да чоң ағасын жебие тұрғандай қарады. Баласы жесіл қалған атасына 3 жол айтыш керек екен, 3 жол айттым. Ұлы бала нымтырап зорға үн қатты. Аталары үн шықпады. Үн шыққанда емне дейді. Балдары чоңойып, өзінше болып кетеді екен. Колхоздың ішінен келсе үйде жалғыз, ермектешер адам жоқ.Ысық чай сунар, ұзын түнді ұшқыр бұшатышар аял жоқ дегендей. Балдарға ұшындай айтқыла деп, астырттан кеуіретіп бұйрық беріп, сыртта аңдып тұрған Бердінің ағасы үйге уырым ышықтай шып әлі кіріп келді. Атаңардың жолын аштыңар бі? Ағасы бір туғанын бір қарап, балдарын бір қарап тұрып қалды. Берді ұшының барын қылып атқан ұшыл ағасы екенін болғылап тұрған. Болбаса балдардың ақылағы қайдан жетсін? Берді, қатын өлсе ері қошы өлбейді. Ал, біреуіні ал. Ағасы өзінің өкті мүнөзінен тайбады. Ошентті да нымтыраған Бердіге қыжыр келе. Саға гәргәрчелі тейбесе, башқа қатын өліп кетейін тейбейді, деді. Ошол, сөз тамам болды. Бердінің кешке жini келді. Бер тұрып, жалғыз қалтырып таштап кеткен раматылық қатынына иштен сөгініп тіл тегізді. Бір тұрып балдарын аяды. Алардың өзіне оқшап, борпоң болып қалғанына кейді. Бір тұрып атасын башқа қатынғыра көрбөкен қыздарын түшініп та, түшіне албайда тұрды. Барынан да ағасының гаргарчы қатынды айтқаны намысына тиді. Қыштақтың қайнынлері, келіндері үйен жиына елек болса, гаргарчының үйіндей қылбай шыпырбайсыңар ба? Деп ұрышса, достары бір-бірін, гаргарчының үйінен келетасың ба? Деп шылдыңдап қалышчы. Бердігі ағасы ошол гаргарчыны айтотпай жанын қашайтып. Улуу балдары үйінен ұсап, кечүүлері ғана қалғанда сарт бешім өтіп берді үйден шықты. Ығжабасы қайнап, гаргарчының үйі жаққа барғысы, анын бозосынан мас болғанчо ичкісі келді. Аппақ зоолордон екі тоо жарышып, бір-біріне атаандашы ортодогу дайраны бір-бірінен қызғанып айылға чейін күзетіп келетті. Қыштақ башына жеткенде тоолор түгініп, дайра бір жерден екіге бөліне қалып, қайра қошылады. Дал ошол аралчада екі тегірмен жана жалғыз там тұрады. Дайранын күнжүріш чағында ақчар айлы, күнчығыш чағында көкчар айлы. Дал ошол аралды екі айыл бөле албай қалған бі, өз тегірменін салып, анан жалғыз там салып қойшқан екен, анын түбесі кем салған, аны менен деле ешкімден іші жоқ, қачан кіргені менен деле іші жоқ, гаргарчы аял кіріп алған. Же ушул үйдө туылып, ушул үйдө чоңойгон бу, анысы менен деле ешкімден іші жоқ. Акчарлыктарда, көкчарлыктарда өз тегирменине улуу очондору кечүү кечип өтүп, улуосу жоктор талдын билектей бутактарынан шадылап койгон солкулдак көпүрө менен басып келишет. Эки тегирменди гаргарчынын жаман тамы бөлүп турат. Кыштактыктардын алды бышкан кыштан ак шыйпырлап, кызыл тыны келеп, там жаба баштаса, бу гаргарчынын тамы атам замандагыдай таш дубалдар, үстүнөн камыштары самсаалап чыгып турат. Кыйчылдак дарчасынан адам салам салган келиндей баш ийип, анан кирет. Берди да ушентип кирди. Оозу мурдуна ушундай бир сасык же турунду хадекенде жийиркенип барып, караңгы кепеге киргендей отурган адамдарды канча айырмалай албады. Арбаңыздар, дегендей болду. Анын арбаңыздарына эч ким деле бар болуңуз, келиңиз дебеди. Ага бу жердегилер көнгөн эмес. Бул үйгө эч ким салам дубай айтып кирбейт.
Бозо кандай? Таруу бозобу? Жүгөрү бозобу? Жаңы сүзүлгөнү барбы? Гаргар, деп гана киришет. Берди эшик оозунан эле жай тапты. Эски пөстекке эптеп көчүк басты. Сага тарыгынанбы, макасынанбы? Артынан бир катындын копол үнү зоңк этти. Чынында Берди бозо ишчи эмес. Таруу бозону да, жүгөрү бозону да билбейт эле. Отура берди. Каршысында эле 4-5 жан отургандай болду. Капкара болгон, ар ким тиштей берип чекелери кертилген жыгач аякка жык жыйма коюлган, көбүгө быж-бырыктап турган бозо сунулду. Майы да, көсү да аралашып, өңү билинбей калган узун көйнөк кийген, колу туурул капкара катын ага аяк сунуп жатыптыр. Селт этти. Неге келди? Неге мында отурат? Ордунан ыргып туруп чыгып кетсеби? Жок, отуруш керек. Агасын эле көрсөтпөсөбү? Ушу гаргарчы катынды көрсөтпөсөбү? Ушинтип ойлоп атып аякты шыпкап ийди. Бозо жуккан оозу башын жеңи менен арчып, бошогон аякты аял жакка дагы сунду. Дагы ишти, дагы. Зейнепке күкүк жетиптир. Бүркүттү таштап кетиптир. Бердинин кулагына ушундай ырбы сөз бугулду. Көзү караңгыга бир аз көнүшө түшкөнгө минтип үн чыгарып аткан ал кишини тааныды. Айылдашы Самат. Бул Самат согушка кеткенде ал жактан өлдү деп кара кагаз келип, аялы Зейнеп жылайланбай ушул эле колхоздун раисине тийип кеткендешчи. Уруштан мээсине доо кетип келген Самат ушинтип туш келди жерге түнөп, жоролорго тийишип бозо алдырып ичип калган. Ошол Самат көзүнө жылуу көрүндү. Туруп барып, ичип аткан бозосун Саматка сунду. Ал Бердини тааныбадыбы, аягын бошотуп, көнүмүш шырын көнүмүш абазына салды. Зейнепке күкүк жетиптир, бүркүттү таштап кетиптир. Мажнун, ырдай кой, ырда, тök арманды тök. Ары жактан өңөлети кеткен, көмүрдөй капкара киши Саматты сүрөп койду. Өзүң тök, өзүң, болой тажик, ырда. Саматта бош келбей аны демиктирди. Берди алардын алдына бозо алып келтирди. Секет байдан сок. Жанагы тажик дегени бозодон шашпай жутуп, өзүн пештеп, тамагын өзү айткандай майлап алып, көзүн чала жуумп, эчкиликтердин майын обонуна салып, ырын акырын төгө баштады да, улам авазы катуулап чыга берди. Карарган сайдан өтөсүң, камчыдай боюн көрсөтүп, какшатып кайда кетесиң? Босоркон сайдан өтөсүң, ботодой боюн көрсөтүп, боздотуп кайда кетесиң? Таңа балли, тажик, өлбө, өлсөң кайра келбе. Гаргачынын үйүндөгүлөр баары ырга кулак салып калышкан экен, ичинен бирөө ушинтип кыйкырып калды. Берди ким кыйкырып атканын аңдай албады. Бир убакта гаргарчы өкүрүп келди. Эсенбайдын эшегинин көткөк шыйрагындай болгон өлүгүнгө отурайын, тур эшикке сийип кел. Гаргарчы угутун ууштай келген экен, анысы менен жата калган бозоккордун бирөөсүн башка көзгө ургулап, анан ага да болбосо жулкулдатып жонуна арта көтөрдү да эшиктен ары ыргытып ийди. Бу тажик дегендин таржымалда кызык. Кара тегинден бул жакка дубал урганы келгендердин бири эле, колу гүл паксачы эле. Кара тегинден мен деген мыкты жигиттерди тандап келип, аларды ылайчы кылып, өзү пак сурат. Бир коргондун бир паксасын бир айланты уруп кетет, чарчабайт. Кара тегин Тажикстанга карагандыктан эле тажик дебесе, өзү кара тейиттерден. Кудай бойду да, күчтү да, өнөрдү да ченебей берген. Бара-бара гаргарчыникине келип, бозо ичип жүрүп, кийин бозосуна бир нерселерди сээп ичип жүрүп, гаргарчы менен жатып да калып жүрүп, ак жарлыктар менен көк жарлыктар айткандай лайли бадахшам болуп кетти да, кара тегиндеги үйүнө кем каттуу болуп, акыры ал жакка барбай да калды. Эми болсо дубалынан өзү түшө калып алтынчы паксага ылай ыргытып берчү күч да жок, асман тиреген бой да жок, качандыр бир жаттап алган ырларын кайталап, ар кимди тооруп бозучмей. Гаргарчы көчүккө тээп кууп чыкса, тегирменчиникине барып жатат, кууп чыкпаса ушул жерде жатып калат.
Anın атын да эч ким билбейт, сурабайт да. Тәжик деп қана қойышады. Айтмақчы, бір жолы ошол тәжиктин азан чакыргандағы ысымын гаргарчы қатын сураган. Ал айткан, атын ашуу бек десе керек эле, ашууда тууза керек да ырысы жок. Гаргарчы булатты угуп өлө күлгөн. Көтүгө ыштаны жок, кызынын атын мөөркан коёт деп күлгөн. Өзүчө, өзүн билбей, эчки койго сындагат, койругуна кылтагат болуп отурат. Келке алганда, келинден мурда кыз тууйт болуп, кимден экенин ким билсин, иши кылып азада бою журт көзүнө илинелек кезинде, 13-үндө эле тууп салып, тууганда да уул тууп, анысын жетелеп багып, амуну көргөн айылтын эркек таналары бир түнөп же көп күндүз эле жата калып кеткени болбосо, бадалуу байтал албагын, баласы тебет бооруңа болуп, ошол келип кеткендердин эч кимиси аны бүлөө кылууга жарашпады. Гаргарчанан туусаң туяктыр, туубасаң уяттыр болуп кала берди. Баласы да кийин чоңоюп апасынан уялып, бир көргө тентип кетип жоголду. Гаргарчы болсо кези келгенде буудайдан, арпадан, сулудан угут өндүрүп, шак кылып, бозо сүзүп, анан бозосуна меңдубананын уругунан азаздан кошуп жүрүп, кыштын узун түнүндө 2 айылдын бозокорлорунун эрмегин айланды. Катынына таарынганы да, катыны төркүнүнө кеткени да, бозокуп ичкени да, жоролошкондор да, жакалашып жарашкандар да, кумарчылар да, андан олжолуу кайткандары да, жолу болбогону да ушунда келишет. Келишет да бакылдашып, сөгүнүп, сакынып, мушташып, тиштешип, ит болгону ит болот, куш болгону куш болот. Адинен ашып кетип, галба кылып аткандарды гаргарчы катын желкесинен түртүп, эркекче сөгүп, экинчи келгис кылып айдап чыгат. Эми болсо мынтип жаңы киши былтыр катын өлдү деген берди келип отурат. Мунусу да тиги сулап жаткандарга окшош, 1 айга жетпей бозокор атка конот да. Гаргарчы мындай жакшы келип өз үйүнөн жай тапкан кардарларынын миңдейин дебейин, жүздөйүн көрдү. Бүгүн эми мунусу тийишет. Тийишсе тийишсин. Тийише турган эмнеси калды эле. Эй, кел бери, бозо сүзүш. Гаргарчы көзү сүзүлүп, уйку ээрчитип бараткан бердине капыс ойготуп ийди. Чеч алдагы күмегиңди. Көрүстөнгө каккан кададай болбой эңкей. Берди бет алдындагы майбылдын эркегиндей болгон неме кандай кыймыл жасаса, кошо жасап, бозо менен топту ажыратып, мешке тараша жагып, жаны тынбады. Бозокорлордун бака шакасы, ыры, ызы чуусу улам күчөй берди. Гаргарчы негедир бердинин көзүнө аял болуп көрүнгүсү келди. Ургаачылык туюму башын тээп, аш үйүнө барып аптаба менен бети колун жууп, жүзүнө балын сүйкөп, чачына дегенде айранда банан басмалап жууп, сандыкка салып койгон жерден дүрүйө көйнөгүн, гарчталган кызыл кырым өтүгүн, алчамбырын, кештелген камзирин, жан мончогун, жүздүгүн алып, аларын келиштире кийди да бир күндө 1000 кирчү бозокорлордун канасына башкача болуп кирди. Бул жер силерге ужур эмес, кеткиле, деди бир убакта күтүлбөгөн жерден Гаргарчы. Баары таң кала карашты. Анын күлгүнө өңүнөн бир жылуулук келип турду. Муну Берди гана байкады.